Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam ka HANM kilapan pawe ka jing persya ha kabayade ba ka jing tmu jong ka sarkar NDE hapo ka jing yalam jong ka BJP banpan kala kartengno ya ka India siya ka baharan habakren biginong to kubor hasalong press club u president ka HANM u ba lam prang kharbani ulapan pawe ka jing bam yahap ya ka jing tmu ka jong ka sarkar BJP banpan kala kartengno ya kari ulong baro kari ka perthai ki tip bat itu ya kari jongi kom kari India bat ban pen kala kerteng kan kata shibun bat kapau kumba ki thau sya kanyam ulo ongru baha ka article 1 jogoriti senshar kari ka kren ba ka India ka de ka bharat de na kani ka balapin kolmar na kalyang kaseng ka dawa ni ki MP ba ki de ban wan ra no e ka jingpen kala bat ban weng no e ka tin bharat na kariti senshar jong kari bat ban penne ya ka tin India Shu na kalyang kinong yalam kaseng kila pentip ru basyan kin sapha na ka jingtho sya ki MP man pensngau halor kani ka jingdawa ka jongki Kia ban yogi ya ka jing tumu jong ka sarkar BJP hapo ka jinglam jong menteri dan baru jong ka India ban pen kala ka ten ya ka India sya Bharat ka perthai berwei ka tip ya ka India ka thanon ka no ka jing ya sya nyam kane ka jing tumu ka BJP ban pen kala Bharat wadla kam dai ru ka thau ban penlong ya ka India har ka teng jong ka nyam klan da ka no na ka tho ha ka article ka ban ngong ka kren India ka ta ka dai ka Bharat ka Bharat ka dai ka India ka seng ka yi ba dai kane ka ba ya lambakla nama kata seng kedawa ya MP kali India boleh merakno ya jing penkala ban wengno ya katin Bharat constitution bat ban penek ya katin India ladang hai syaga history ya kali India lah penlong dak kenduk lah ya palat sanspa rebusan teli kihima ban penlong ya way ke India ban haga jin penbenal por bayo lailoi haga snam sia lespa sau punyau laong ni ki patba jong ke India nilai sim ya de ke jin pulang ban penlong ke India ke balailoi ke India ke belum merengkat lang ke India ke Indonesia yang Karindia kahok bamar rengkat haka sisa katar bagyau kulido jongkari enjit daki padba om bajar hotel ya kaktin India la penwan dur nakakerteng jongkawa indos bat Bharat la sim nakakot ribeda badai jongkawai kakima Arya Bharata ngidai bertentu bakari dia kandai tang jong kete yahima kandai tang jong gawe yahima ne tahima Arya Bharata Henry kakentup ya ki sanspa ndrep santli hima kentup lang ya hima kasi sangkosau tli khat dolois bak iwei sang sanyau kinama hakar hel nama kata saya HM ka persya jur ya negatif mu penkela Barat ya ke India ka saya ke tujur ya baro MP hapolok soba raja soba bakin persya ya ke negatif mu ka BJP penkela ya ke India ka teng juga waipat ka hima nama kata ke sarkar BJP hampo kejelam jonggu Modiji kaya cermat ban penkala ya kali India saka Bharat kapen isa kita ba kane ke sarkar hampo kejelam jonggu BJP kakai dau thalano ya isanspa de sotli hima bak kanyau ko bertang ya tetap ka hima kabat ong kahima Arya Bharata
Terlalu hal ini kedua, ka HLM ka kena besar. Bahwa ka sorkar India kaya baik sekemat penkalai dan India sekarang barat. Bahwa ka sorkar India ka kaitron no yang di sanspa dan sotoli bahkan burung bertangi ke tuai ka hima. Ka jin kalau bahkan jin kiwin kan saja harga kali India itu. Ban penlong ya dari India, la penlong dari sanspa dan sotoli hima. Kumno, ketika sorkar India lalu kayak sih mak pergi bakal ronsu itu tak jemput mereka respect su itu di san spa mereka sotuli. Nama apa? Halok sabha ka bisbi ka don ya ka jing bunpai. Henry haraja sabha kam don ya jing bunpai. Kumta nakalian jong sen HLM lengba kane ko kubor kapha syabrok MP kapha syabrok MP ban persya yang kane jingmu badai ban wenno yang tin bahara naga constitution jong India di Lok Sabha itu syarati seperti itu kan haraja sabha Lano try pin ay yakinik city siya ki. Hakine hi sini